Bono sendiri. Gana asik tang na ba? Gana tang. Kira dan ro. Ini beberapa kita biasa nang us kamu semua perlai semua ni karena bahasa. Table fan lemang suara mana dah so satu tak ada mana aja kon tete pas pasio tu bisa taruh kalau kami balok taruh Jalan na deh. Ya kerap. apa ya wasol Popo kamu sendiri mayang kamu sendiri. Mungkin hagi subuh film bagi salki sesa sekarang anu nerupun kahih mana? Saka. Suka. Bahai rok harok bahai matong kah? Bukan ham nongka. Tamu rok kok rui kelang hanong no. Kaham kenyot. Nong no sak ham nok rok kelang na bagi kok rok dor kah? Mereka. Saka ham nongka tanah bagi. Ini di promosi adong rok. Yang nije bawa tongo pasti. Sini senior leaders bawa tongo. Bujang rok wakil rok. Eva lepunga block committee ni. Sini leaders rok adong rok. Bor sini sini takut kok pura sambur toron. Department ini nukungo. Amal malapoti kami. Semua edisi village. Orang bini nukung hanyangai. Ini sini jota adong rok. Yak ba yak kai logi ruai. Bini nukung sini semua caran department ni hik motong orang. Ada ni department. Bini nukung onek cuci borok. Rai 2 mas ramai. Bisa pelajak. Kam kaisa memang treatment hanya orang puisa kiri, banyak biaya loh tong berapa. Bobo yak sub side pe license lagi yak kam kai lori me apa sam kang maya. Mungkin mana bom treatment ni bagi kuno ni na, bukan ni na treatment ni bagi bilang kita coba suka. Nogo tong na pun inta fan kiri bom ni lukungo. Tai nog bom jeng sasak ani jak kamu tong sak bangi reka. Sebab kang salah jadi skim ni bising ti dimangge sembong ini nukung mata kam kai je सरकारी skim ni bising ni tang rezak nai amono ang o area ni te o edisi village ni ani jota adong rong no te chairman by chairman no tongmai ora bor jota na ang hambaya paro bor kini yak ba yak ke logi rulai bin no ham ke tang rema bagi te jesak mansak kisah subah sukai rulai man bagi bala hamba Apa kai sab ni tu dul mumbai. Sini bujung nomor wakil ni jauh adong long tu dulu kan. Orang mana bagi sasile ang bo subah sukai kai kisah misal ani jaga kamu tahu sesat. Saya area ni bo. Mungkin jauh adong long yak bay yak rui logi rui ano. Baru nak kisah ni.